رئیس سلاف از بنی جارش جارا هزار رحمت لدی و باوی حاضر و گفتارم وقت چیروکی که مخواست زیرو برنامه خواهدم دست بکرن ده حوش محبت دا دوی باغچه خوش دا ده هنکایا بهار دا میوانه که منی پرهجه او zimanzan o lekoliner her vaha mamuste az zamanı İngilizce ji. Yani o zamanı ko bir salan işte bistana despeke bigre hattani zanınge bütün havayı em de nav tedrisata vi velati da em feri nevun zamanı İngilizce. Tu başı yazmeni khairatna tetkim. Spas dikim. Mevanamın zazayake. Beli. Khairu selamet hatiye ji pasuriye. Yani ji navi Türkiye çi bu pasuri? Kulp. Kulp. Ji kulpi. همه جورده دست بکن تو هنگی بحث سوسیولوژی قلبی بکی و زازا مثلا کیجان گون کیجان هرمن چارت نگاری کی قبل از دبیم از قلبی ما دبیجن زازا لو داره هنه yani گنده زازا قلب و لجی و صالحان و او لهمان دوره yani او لو داره او که سینور مشیدا بله نزی هفن yani هم بیجن سینور سحب باجرادن لی جیه کوان هه گندن چیایین بلندن قلبی زازایانه گنده منه yani و گنده دردورا زازایانه لبلی نافچه yani هندری قلبی داشی ام بیشن گنداجی زازا و کرمانج تبلی هفن گلمپری زازاین قلبی کرمانجی جی دکارن پرخوش باخون جبر که هجمه روان جگور کرمانجا کمتره هر دو زاراوی جی پرخوش داخون فقط اینا که دست به برنامه دم میکرد اوجی مرف به چکی دیشی یعنی گنده زازایان اف داره یک کرمانجا اف داره نو سایدی حشمندی که وسط چی بیه و که بحث هم دونه توین جدا دکن دوی بابت ده هم دست به کی ده انتخابات چی بیشن از yani eğer ku le Türkiye le Bakur tene zaza kurmanj tune bana soranji he bana kelhuriji he bana goranji he bana belki problemek vardı navbera kurmanj zazaya da çene bana tene jber ku zaza kurmanj hene sanki kurmanj cudane zaza cudane sek verdi demerova jber ku zaravayn kurdiyen din nabhisin nizanın ana em nezik mesela hek peyven kelhuri hene از وقت زاكينه اما امو كالهوري ام هاف نابينن ام نزانن او دبنم كردن ام دبنم كردن جبو غوران جي همان تشت دربست به غوران زمانزان دبيجن هري زاكيو غوراني هري نزي هافن دزارويا ده لبلي امو غوران ام هاف نابينن Peki çu vaqt جبركو سينور ناوا مدا پرن ام demek پر زود ام بيجن ام شاف قتيانه دركتن شبيه يعني نورماله و eviyet devlemendiye ki hina zazav kurmanj belki nizanın eku nizanın zana hene eku zanana eku zanın viyet devlemendiye hene le embejin gelin jireze u dbe uzazaya u kurmanj dbe ku yani naberawan da heşmendiye ve da runen iştiye hentişt çünkü nizanın bağaya gidilmezin buna yani jaliye morfolojik dedi dve ku cudai beguman دناف زلابان ده هبن تبیگو مفهم کرد تو بیشتر زازاجی کردن وکه سورانان وکه گورانان وکه کلهوریان نفسه بفیرانگی لین نقاشه کی سری مسئله نقاشه کی دور درجه هر بردوامه هناك اکادمیسین جهنه او عالیم ویتشتنه اف نقاش سدما ویچیا وانه کد بیشن زازان نکرمانجن یعنی اف زازای کشخارات بیشن ام نکردن اف چمات بیشن سدما ویچیا بنگه هر کوکایش کتی دو تشتی سرکه هنه یک شی زازا ام بیشن yani تشتی مقابدنی مگو اوجی هی tabi سینور هنه ناف برامده تشتی دنجی بزمانی ما پرورده تنیه زازا جی ناو خود هی و دفعم نکن و پیوانک ترکا جمر گوتیه بلکی دولتی سیستمی جمر گوتیه خود خازن با اوای کی لسر دخبتن کو بیجن زازا جدانه وی سددن زازا و کرمانجا دبیجن هنجا فهم نکن لبلی جبو زاروا و زمان جهف فهم کرن نه پیوانه که yani zimanzan جی دبیجن کو ام بیجن گنده کله کامن دبی کو جمع فهم نکه حتی اوسایه گنده ما نیز ما هنه ام یا جا فهم نکن یا بهنک ترزاوانا خفتنی ام حنک یخبید کن مثلا ویانای وی وقتی کو او نزازانه ازازامه یا جی ازو کرمان جف جام فهم نکن کا کینگا چو وقتی
من نعویته ترکیو ام به هفرا آخوینه مجا فهم نکریه یعنی اوجه هی آنا ل orta em bejin Mersinê zazaki axivî me kurmancek li me vegeriye gotiye tu Kurdê ku derê ez dizanim yani çima em ana li vê derê pîvana me a em jê fehm nakin lê zimanzan dibêjin em bêjin em rêzek gunda bifikirin ev gundê kelekê xwe fehm dike ew din jî êdî fehm dike ew din jî êdî fehm dike heya gundê dawiyê lê gundê serî gundê dawî hew difhem nakin eviyan nayê vê weteyê ku ew diheb zimanê cuda ne ev tenê viya nîşan dide jêr bi îngilîzî dibêjin language continuum yani ziman bi awayekî dewam dikin û guhertinê nîşan didin ev ya normal e zaraveyê Çînî hene wek ji hev fehm nakin lêberê Çînî tên qebûl kirin em bêjin İspanyol û İtalyan ji hev fehm dikin lêberê diheb zimanê cuda ne yani ji hev fehm kirin pîvanek dine ew ê didoya dîroka me de tücar zazaya gorana kelhuriya nizanim sorana ji hevran ji xwera negotin em nekurdin xwe kurd zanibûne ana em dîroka zazaya gava mêzekin em bêjin yani wek kurd em hatine hesibandin me jî xwe wek kurd hesibandiye heya 10-15 sal berê heya herî zêde tu herî kevn yani 20 sal berê tu kesî ji hev negotiye ew zazaya ew kurman ji herkes kurd biye yani Yani ev tişte tegu pır giringe ev kese kud bejin zaza ne kurmancı vatan ne kurdun zaza ne kurdun yani ev kurmancı kud bejin zaza kurdun yani ev nikaşa kud tekirin aliye ki heri khod diye politike ko aliye ki tud beji devlete musafir ki nefse. Beli hem usa hem ez dise txazım ki kelhuri minat budum. Çaycı ticibikim çate şabe. Zelal. Zelal. Tu devam bike ez çaycı mera ticibikim. Beli. Tamam. Ez yani mesela pişti medyaya sosyal mefakir ku ez hinek siteyin okey hene zaravayen dana hene ez takip dikim mefakir ku mesela tişti ku deme de heye kelhuriye de heye de kurmancı sorana da tüneye anji de gorana da heye em bejin hinek peyve me hene em de ben tene zazaki yani lebeli ez çum gerci şeyle kercevze min dit ku hinek peyve tene taybet men diye zazaki de hene kercevze tena xaftim mal مثلا جی بالد کشینه سر تشتیوان دبیجه کو او زمان زانی کو لسر کردی و زازکی لسر کرمانجی و زازکی خبتینه و گوتنه هان دبی کو وانا جهف جدابن او تمامین دورن زازکی تی آخافتن و کرمانجی تی آخافتن نادن برهف تنی وک میناک چرموگی دگرن مثلا لبله تو تنی چرموگی وک زازا قبول بکی çünkü nabere çermugu pasuri deji tiştin juda hene tabii tiştin jolemergi de te axaftin kurmancı jolemergi de heye u de çermugi de heye wek heviyek heye mesela o zamandan uyan nabine yani çünkü rastiya kurdi nafikre nizane jiber ku perverde ya zaman tuneye juxu her dever duxu de maye deverinden ra na axiviye guhartin çebiye evya normal yani ev mijareki yani ne saateki ne 15-20 dakika ku meriv je safi be mijareki usani ne jibo ku ev zaman tek Netice yani ev zaravaya kurdi tek Netice de em çibikin zaza çibikin kurman çibikin xuneri me çibikin akademisyeni me yewek ve çibikin يعني بيورين كود كار كيفن استي ما استي زازايا هنا كود كيفن استي كرمانجا جي هنا جبركو هجمرة كرمانجا زيدية زازايا كيما وجبركو ام دخوازن در دورا ما فهم بك ام برزو اسيميلي دبن برزو كرمانجي هين دبن برزو دافج زازاكي برددن سدمك اوه سدمك شخو سردستية تركيا جبو كرمانجا وجبو زازايا سدمادن شوناكو ام هفو دفهم بكن دست به ترکی دکن کرمانجو زازانا و خدا گوا داخون اویا جداهی ما کورتر دکه و کرمانج تجار زازاکی هین نابن اف پیور سانکی تنی پیورا میه سانکی او کردن لی ام نکردن از گوا زازاکی داخوم کرمانجک مجبورم میفهم که از نخوازم ترکی باخوم پیرم نخوازم کرمانجی جی باخوم چونکی گوا از زازاکی انا آخویم تماشوانی و گره همون مفهم بکن از چما مجبورم کو جبو کرمانج مفهم بکن از کرمانجی باخوم مخابن او تشا كنت سری دا گفت درد ما yani buna set ali her ali ki lici ki artingariya ki juda juda herkes ek bir derde ki bir karasete ki va mecule evji perskere ka mezene baş ez beni
خباتی وان هات کی داری و چی خباتی تهنه دیسا گریدای وی مجاره جبو کو اف زمان وندا نبه جبو لسر زمان هم بونی زنین که هن قریده من دکتور یا خو کرد دما تزه ده نخواستن لسر کردی بکرتاسی دبیجم نخواستن لسر کردی بخبتم زنین نخواست نخواستن پشتی دربه بتایبتی نخواستن جبر کو گوتن برا پی و کردی تیده درباس نبه پشتیوی مسری ل زنینگه ها اوتو فردریک هیل بامبرگی ل آلمانیای مسری ل وداری خست جبو السر زازاکی تس آماده بکم هات قبول کردن مدرس فکریه از السر مورفولوژی زازاکی بخبتم اینجا لوداری من دکتورا السر زمان هیمبونی کربو زمان هیمبونا گلم پری یعنی زمان دویمین زمان سیمین بمجرد ما و گریدایی تشتی پر مهم قوادني جي برسوا برسا قوادني من تام ندا از حوجية تمام زازايا بزاركي خورا زازاكي باخفن حوجية تمام زازايا بكرمان جارا زازاكي باخفن انا تشتي از ناكم جبوكو كرمانج انا مثلا سوران و كرمانجي مشهور چه دكن سوران كي داخوه كرمانجي داخوه هبو دفهم دكن حوجية زازاجي لفر همان تشتي بكن يانا ام بيجن از وك زازا ناخوازم جبو 3 میلیون 4 میلیون 2 میلیون زازا بتشخبه از نخوازم بكم تاني زازا مفهم بكن از خوازم كرد حمو مفهم بكن از خوازم زاراوای كردي حمو فهم بكم جبر ویاجی جبو پشت بستانه اگر روزک هزا کرده هبه پشت بستانه ده هر کس زاراوای کلک خو هر زاروک گره هیم به پشت بستانه ده جخو چوابه بهیسه ما مستيق زازا هبه تکی و درس کرمانجا هندبن hemen tış bu zazayış derbastı be yani ve çağız zazaki xalastı be. Tışta acib ve yani insan nizanın devlemendiya yani zanebuna zaravaya ki zamana ki çitişteki başı. Diyor İngilizce zani, zazaki zani, kurmancı zani, Türkçe zani. Yani hiç bu mu anhal hembermin insan ekijder ve karu bari xav insan buna xat sırf tene bir zanebuna van çar zamana شاید قدر که است کی پر بلنده تشته کی پر گرینگه یعنی مخابن او کی نخوشی که روشلات ناوینه کو یا ولات مبخواجی 84 میلیون انسان هنه اوقا عرب هنه عرب زمان کردان زانه کرد زانه نفجی تشته کی عجیبه یعنی کو مرف زمان هفدو بزن به مرف بهتر هفدو فهم دیگه مرف هلوسته هفدو زودتر پیتید گیشه افتشتا کتود بیجی پر گرینگی. أنا تشتي جبركري هنا مثلا دبيجن تمام إنسان خوشكو برانه. بله. أمبياج جبوز زمانة بكن. نوسانة برستيجا إنسان هي برستيجا ملتا هي برستيجا زمانة هي تمام زمانة نخوشكو براي هفن مخابن. هناك زمان بندستن بقيمتن هناك زمان جاي سردستن بقيمتن انا قاعد تو قيمه بدي زماني خو تو قاعد زماني خو بر سردست بگري انا كردك بزن به زماني چخ زمانك كم نرا چخ زمانك خوش چخ زمانك دولمنده قيمت بدوي بسر بلندي اج بوز زكي زانم از بو سر بلندي بقيزا خورا خبر ددم بكچا خورا زكي خبر ددم از خوازم كچم جي بو سر بلندي قاعد داخوه يعني به شرمو به اوكو sanki embejin لورتا تركي فرنسي داخل ve İngiliz داخل ve جبر كتر قيمة لدنيا زبيات بيجي. زاني evi asimilasyon. Bu ser bilindi باخوه. Asimilasyon evi ki vsa tırsa ki خوفه ki vsa xsedili insan adema ko kese ki jidder ve kurmancı ya zazaki ya sorani zamana ki dakhve وكيف يتشتكي دولمندي دونه بيغمان دولمندي اللي ناو تشتكو تخبي سرفراز بكي تزماني خوي دايكين زاني خوي شرما مزن اوا يعني سدم تشد ببرابه به اره yani İngilizce bizan be, tişteki perbaşe, Türkçe bizan be. Yani ev helvesta jibo zazaki u kurmancı u kurdi u ate kuam bahsikin biyamıc bu her zamanaki giringe. Yani az naxwazım bira Türkiye kişi ta vay Türkçe yundan eve, bira Fransızca yundan eve, İngilizce yundan eve. O zaman aborjinaj yundan eve. Ev devlemendi u perrengi, perdengi. UNICEF ana işte dixwaze peşîl wenda buna zamana bigre ji ber vê yekê hin pîvana datîne ji ber vê yekê hin zimanên ji aliyê kêm neteweyê tê axaftin dixwaze wan biparêze roja ziman em bêjin roja zimana cîhanê heye yani Ewropayê da zimanên ku ji aliyê پرهندک کسا چهار خوندکار پنج خوندکار تی آخافتن جوار ماموسته بینن یعنی اروپای و کمینک ام بدن او ویشمندی ادی خودی ویشمندینه دخوازن زمانین هندک تی آخافتن بپارێزن لبلی جبو ترکیه دخوازه هنک زمانه بکوجه یعنی از بیا امزانن دیسال گور راپورا یونسکو یعنی ترکیه دبی 15 زمان بر تونه بینن بر منه جوانا یک چیز ازاکیه
لگیشتی dünyayı yani ev zamanı ku hey ya netevi ku hey jisedi çile wan bi zamanı dahi ki perverde nabın. Ev jidve sedem ku wan zamanı devlemen diye ben. Ji bo zazakî. Gotin wayet dawi ez beni ev bername dawi dibe kerem kin. Berketo. Yine hebu. Eri. Ji bo zazakî. Yek ji bo zazakî û kurmancî û soranî û kelhûrî çünkü goran jî yani goran alî 200,000 kesî tê axaftin yani goranî. Eski bira yek kes xeberde. Bira yek kes xeber de tabii fek nake. Ji bo em zimanê xwe biparêzin. Ji kerema xwe re. Yani zarokê me dikarin 10 zimana de heman demê de hîn bin. Em bu ana bi zimanê xwe biaxivin. Zimanê me zimanê herî bi qîmet e di cîhanê de ji nav zimanê herî kevn. Nava zimanê wan de ye yani zimanê me ji ber vê ki eger dê û bav bizanibin mêjiya zarokê wan têv lîhev nabe û bi zarokê xwe re zimanê xwe biaxivin ji ber ku min bizanebûna xwe min bi keça xwe re ez zazakî axivîme bavê wan kurmancî axiviye ji derve Tirkî hîn bûne ana İngilîzî hîn dibin qismet be ez ê Fransî jî Almanî jî yani çi dixwazim bi ez ê wan bidim hînkirin gava zarokek bi 5 ziman be bê kar namîne îlla kar dikeve destê yani hûn heya dişînin dibistanê Tirkî hûn dibêjin bira tenê Tirkî hîn be bira 5 zimana hîn be ji xwe ji karê xwe were avêtin jî bê kar namîne hûn dixwazin pêşeroja wan hebe pragmatist belê pêşe hûn dixwazin pêşeroja wan hebe bira zazayek bi serbilîndî zazakî bizanibe bira kurmancî û soranî û goranî û her tiştî fehm bike û Tirkî û zimanê din jî ji xwe lüksün yani. Spas kim ez beni. Ez jî spas dikim. İrod bername da destpêka bername min navê te nego zanî. Te ne got? Nego newsa ye. Zanim. Hildin serî dîsat bername da mecnişkî ez beni. Zeboyna xwe Sanki te gotu bu. Mi got? Nizanim. Mi got zimanzan lêkolîner mamosteyê İngilîzî lê ezmem qey min negot. Hikê ku min negot be dêl wî vezê ana dubare bikim lêboyna xwe ferma ez beni ez vî defterê didme te û ji bo bîranîna roja îro bi zazakî ji kerema xwe. Tamam. Fikr û remanê xwe binivîse Tamam. di bername Xemla Welat de îro hewşa mihavatê da mêvana min zimanzan lêkolîner û mamosteya zimanê İngilîzî Netice Altun bû. Dubare dikim Netice Altun bû. Ez benî min du cara got eva weke lêbûn. Wextê me ev dawî bûn her çi dixwazim dilê we ve xatirê we bînin xêr û xweşî re. Ferma ez beni.